hari raporo ndende ikomeye yasohowe n'umuryango Human Rights Watch. Raporo irimo ibirego bikomeye cyane ku ntambara imaze igihe ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri raporo Human Rights Watch ivuga ko yakoze ubushakashatsi bwamaze amezi menshi ikanaganira n'abantu benshi bavuga ko bahuye n'ingaruka z'iyi ntambara. Raporo igaruka ku ifatwa ry'abaturage, iyinjizwa ryabo mu gisirikare ku gahato, imiterere y'inkambi z'amahugurwa ya gisirikare ndetse n'uruhare raporo ivuga ko rwaba rwaragizwe n'iyo mitwe yitwaje intwaro n'abandi bakinnyi bo mu karere. Ariko nanone ni ngombwa kwibuka ko ibi ari bikubiye muri raporo ya Human Rights Watch. Hari impande zitandukanye zirebwa n'iyi raporo kandi zimwe muri zo zakomeje guhakana cyangwa kwamagana bimwe mu birego bikubiyemo, no kuvuga bikubiye muri iyi raporo. Muri iyi video rero ntabwo turi buze gutanga imyanzuro yacu cyangwa ngo twemeze cyangwa duhakane ibyavuzwe. Icyo tugiye gukora ni ukubagezaho mu Kinyarwanda ibikubiye muri iyi raporo uko byanditswe n'abayikoze, kugira ngo buri wese abashe kumenya ibyo bavuga no kwifatira umwanzuro nkawe udukurikiye ushingiye ku makuru uri buze guhabwa. Iki ni imwe muri raporo ndende kandi zirimo amakuru menshi yasohowe kuri iyi ntambara mu gihe cya vuba. Ufata umwanya rero mukurikirane neza kugeza ku musozo, kuko hari byinshi bishobora gutuma murushaho gusobanukirwa impamvu amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo akomeje gukurura impaka zikomeye ku rwego rw'akarere no ku rwego mpuzamahanga. Reka dutangire. Iyi raporo ndende ifite umutwe ugira uti urupfu rwari hose, ifungwa rinyuranyije n'amategeko, ubwicanyi n'ishimuta ry'abasivile n'abarwanyi ku ngufu byakozwe na M23 n'ingabo z'u Rwanda RDF. Incamake zayo baragira bati mu ntangiriro za 2025 umutwe witwaje intwaro wa M23 ushyigikiwe n'u Rwanda wafashe imijyi ya Goma n'iya Bukavu, imirwa mikuru y'intara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bati kuva icyo gihe uwo mutwe wakoze ibikorwa byinshi byo gushaka abarwanyi ku ngufu no gukora indi mitwe y'ibikorwa mu duce ugenzura, ufunga ibihumbi by'abasirikare ba Kongo, abarwanyi b'imitwe yitwaje intwaro ndetse n'abasivili benshi, ukabafata nabi mu buryo buteye impungenge kandi bushobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Bakomeje bagira bati ikimara gufata umujyi wa Goma mu mpera za Mutarama 2025, ingabo z'u Rwanda hamwe na M23 zatwaye abasirikare benshi ba FARDC. Bagira bati ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abapolisi ba PNC, polisi y'igihugu cya Kongo ndetse n'abakekwagaho kuba abarwanyi b'imitwe ifatanya na leta ya Kongo zibajyana mu karere ka Rucuru mu majyaruguru. Benshi bajyanwe i Rumangabo kugira ngo bahabwe imyitozo maze binjizwe muri M23. Hari bamwe bari biyemeje kujyayo cyangwa bakishyikiriza M23, ariko abenshi bajyanwe ku gahato cyangwa bakoreshejwe igitutu. Abandi bakekwagaho kuba abarwanyi, abasivili ndetse n'abakozi ba leta ya Kongo bajyanwe icanzu naho muri Rucuru kugira ngo bahabwe ibyo M23 yise kwigishwa imyumvire mishya ndetse n'amahugurwa ya gisirikare. M23 isa niyari igamije gukurikirana abasirikare, abarwanyi b'imitwe yitwaje intwaro n'abakozi ba leta barwanyaga M23 cyangwa ihuriro rya AFC M23, bavuga Alliance Fleuve Congo, ari naryo M23 ibarizwamo. Ariko uko igihe cyagiye gihita, ibyo bikorwa byahindutse gahunda yagutse kandi ikorwa ku buryo buhoraho yo gufata no gufunga abaturage benshi, cyane cyane urubyiruko n'abahungu b'ingimbi bakekwagaho cyangwa bagashyirwa mu majwi ko bafite isano n'inzego za gisirikare. Iyi raporo ikomeza igira iti mu mijyi ya Goma, Bukavu ndetse no mu bice bya Nyiragongo, Rucuru na Masisi, abarwanyi ba M23 bakoze ibikorwa bikomeye byo guhiga abantu. Abatangabuhamya n'abafunzwe bavuze ko abantu bashimutwaga mu mihanda cyangwa mu ngo zabo, bagafatirwa mu nama, mu nsengero cyangwa ku mashuri, hanyuma bagafungirwa ahantu hateguwe by'agateganyo mu nkambi za gisirikare cyangwa bakoherezwa ahantu hatazwi. Mu ntangiriro ibyo bikorwa byibandaga cyane ku basirikare ba FARDC n'abapolisi ba PNC
bari bagoswe muri Goma na Bukavu nyuma y'ifatwa ry'iyo migi, ariko ibikorwa byakurikiyeho byo gufata abantu no kubashakira kujya mu gisirikare byarushijeho kwibasira abasivile. Ingabo za Kongo zakomeje gukorana n'imitwe irwanya M23 harimo FDLR, umutwe ugizwe ahanini n'abahutu b'abanyarwanda washinzwe n'abantu bagize uruhare muri jenoside yo mu Rwanda mu 1994, niko bavuga, aho kuvuga jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Barakomeza bati ndetse na Wazarendo, ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro rirwanira muri Kivu y'amajyaruguru na Kivu y'amajyepfo. Abasivile benshi bafashwe cyangwa bashishikarijwe ku ngufu bashinjwaga na M23 gukorana n'iyo mitwe. Iyi raporo ishingiye ku buhamya bw'abahoze bafunzwe 102 n'andi makuru yatanzwe n'abantu benshi, igaragaza uburyo M23 yafunze ibihumbi by'abarwanyi, yafashe n'abasivili harimo n'abana bafite imyaka 12 gusa. Muri raporo ya Human Rights Watch bakomeza bagira bati ngaba bafungirwaga mu nkambi za gisirikare cyangwa ahatangirwaga amahugurwa, bagafungirwa mu bihe bibi cyane, aho ngo ibyo bihe byashyiraga ubuzima bwabo mu kaga mu gihe cy'ibyumweru cyangwa amezi menshi, benshi bakubitwa bagahohoterwa bikomeye ndetse bamwe bakishwa mu buryo bwihuse nta rubanza. Iyi raporo ikomeza igira iti M23 yashyizeho gahunda y'amahugurwa y'imyumvire, imyitozo ngororamubiri n'iya gisirikare yamaze amezi menshi ku bantu bajyanwe ku gahato i Rumangabo cyangwa Icanzu. Ngabarokotse bavuze ko ibihumbi by'abagabo ndetse n'abagore n'abana bamwe bategekwaga gukora imirimo ivunanye irimo gucukura, gukora no gusukura imihanda, gutema inkwi, gutwara ibikoresho, kuvoma amazi kure cyane. Abafunzwe ntibemerwaga cyangwa ngo bemererwe kuvugana n'imiryango yabo igihe cyose bamaze bafunzwe. Iyi raporo ya Human Rights Watch ikomeye nk'uko tugiye kubibagezaho, ikomeza igira iti abarwanyi ba M23 n'abasirikare b'u Rwanda bari muri izo nkambi bahatiraga abantu ibihumbi kwinjira muri M23 babakangisha urupfu. Abahoze bafunzwe bavuga ko babonye abasirikare bafashwe miri, abarwanyi ndetse n'abagabo, abagore n'abana b'abasivile bakubitwa bikomeye rimwe na rimwe kugeza bapfuye kugira ngo bahanwe cyangwa ngo abandi bahatirwe kwinjira muri M23. Banavuze ko habayeho kwicwa ako kanya kw'abantu bageragezaga gutoroka izo nkambi cyangwa bakoze amakosa yafatwaga nk'utuntu duto nko kunywa amazi batabiherewe uburenganzira, kujya kwiherera batabisabiye uruhushya, kurya ibiryo batabyemerewe. Abantu bafungirwaga mu nyubako ebyiri zakoreshwaga nk'utugari two muri Rumangabo bahuraga n'ihohoterwa rihoraho, gukubitwa, ubucucike bukabije, kubura amazi ndetse n'inzara. Abahoze bafunzwe n'abatanga buhamya bavuze ko babonye abantu benshi bapfa hagati ya Gashyantare no Gushyingo 2025 bazize uburyo bari bafungiwemo, iyicwa ryabo cyangwa ihohoterwa. Muri Canzu bamwe bafungirwaga mu byobo byacukuwe mu butaka kandi bagakubitwa buri gihe. Iyi raporo hano ikomeza igira iti abahoze bafunzwe bagaragaje ko babonye abayobozi bakuru ba M23 muri izo nkambi ndetse n'imitwe y'ingabo z'u Rwanda yakoreraga hafi aho. Bavuze ko abarimu benshi n'abarinzi bari abanyarwanda, bamwe bambaye impuzankano z'ingabo z'u Rwanda RDF. Amahugurwa yatangwaga cyane mu ndimi z'icyongereza, ikinyarwanda ndetse rimwe na rimwe igiswahili, mu gihe bavugaga ikiringara, rumwe mu ndimi nyamukuru za Kongo. Bahoraga bahanwa. Abafunzwe bakaba ngo baramaraga amasaha menshi bigishwa indirimbo n'inyigisho z'icyo M23 yise ingengabitekerezo mu kinyarwanda no mu giswahili. Bakomeza bagira bati imibereho muri izo nkambi yari mibi cyane kandi iteza akaga ku buzima. Abahoze bafunzwe
bavuze ko bahabwaga ibiryo bike cyane n'amazi make, bakabuzwa ubuvuzi hafi ya bwose kandi bakabura uburyo bw'ibanze bw'isuku. Gukubitwa byari ibintu bisanzwe kandi benshi bavuze ko abafunzwe bapfaga kenshi bazize ibikomere, umunaniro ukabije, inyota cyangwa inzara. Umubare nyawo w'abapfiriye muri izo nkambi ushobora kumenyekana gusa igihe imva rusange zose zabonetse zigacukurwa. Ariko ubuhamya bw'abahoze bafunzwe bugaragaza ko abantu amagana ndetse bishoboka ko barenzayo bapfuye muri izo nkambi zombi mu mwaka wa 2025 bazize imibereho mibi, gukubitwa no kwicwa. Muri 2026 amashusho y'ibirori byo kurangiza amahugurwa by'abarwanyi bashya yaragikomeje gufatwa kandi ibikorwa bya M23 byo gufata abantu benshi icyarimwe cyane cyane abasivili bikomeje gutangazwa. Barakomeza bagira bati muri iyi raporo ubuhamya burakomeza ngo bamwe mu bantu babajijwe muri iyi raporo bashoboye gutoroka cyangwa bararekurwa, ariko abandi boherejwe ku mirongo y'urugamba nk'abarwanyi ba M23 barwanya ingabo za Kongo n'izindi ngabo zifatanyije nazo. Muri Mata 2026 M23 n'ubuyobozi bwa Kongo byemeranyije gushyigikira komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare Croix Rouge. Ibihugu by'abarwanyi bari bafunzwe n'impande zombi, harimo n'abarwanyi bari bafungiye i Rumangabo. Ubwitabire bunini bw'ingabo z'u Rwanda ndetse n'uruhare rwazo mu kuyobora ibikorwa bya M23 mu burasirazuba bwa Kongo nk'uko iyi raporo ibivuga, bugaragaza ko u Rwanda rufite igenzura rifatika kuri ako gace. Ibi nk'uko Human Rights Watch ibivuga byuzuza ibisabwa n'amategeko mpuzamahanga agenga intambara kugira ngo ako gace gafatwe nk'akari mu bihe by'ubutegetsi bw'igisirikare cy'umunyamahanga. Abayobozi b'u Rwanda ngo bashobora kuryozwa mu nkiko ibyaha byakozwe n'ingabo za M23 harimo n'ibyabereye muri izo nkambi z'amahugurwa. Human Rights Watch ikomeza igira iti ihohoterwa rikomeye ryakozwe n'abarwanyi ba M23 n'abasirikari b'u Rwanda harimo kwica abantu, kubakorera iyicarubozo, kubafata nabi mu bundi buryo, ibihano byo gukubita umubiri, gushakira abantu kujya mu gisirikare ku gahato no mu buryo bunyuranyije n'amategeko, gukoresha abantu imirimo y'agahato, gukoresha abana mu gisirikare n'ibyaha by'intambara nk'uko Human Rights Watch ibivuga. Byinshi muri ibyo bikorwa mu gihe byaba bigaragajwe ko byakozwe nk'igice cya gahunda yagutse cyangwa iteguye yo kwibasira abasivili, bishobora no gufatwa nk'ibyaha byibasira inyokomuntu. Ubutegetsi bw'u Rwanda n'ubwa Kongo bukwiye gukora iperereza ryizewe kuri ibyo byaha no gukurikirana ababigizemo uruhare bose, harimo n'abayobozi babibazwa kubera inshingano z'ubuyobozi bari bafite. Ibiro by'umushinjacyaha w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC biri gukora iperereza ku byaha bivugwa ko byakorewe mu burasirazuba bwa Kongo biri mu bubasha bw'urwo rukiko. Iryo perereza ryibanda cyane ku ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kuva kuwa mbere Mutarama 2022. Nanone kandi urukiko nyafurika ruharanira uburenganzira bwa muntu n'abaturage African Court on Human and People's Rights rurimo gusuzuma ikirego cyatanzwe na Kongo ishinja u Rwanda kuba rufite uruhare mu ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu mu burasirazuba bwa Kongo binyuze mu gushyigikira M23 no kugira uruhare muri uwo mwuka w'intambara. Izi manza zombi zikwiye no gusuzuma ibyaha bivugwa ko byakozwe n'ingabo za M23 mu bikorwa byo gushaka abarwanyi ku gahato no gufungira abantu mu nkambi zitwa iz'amahugurwa muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Muri raporo batanga icyo bita ngo recommandation, ibyifuzo ngo kuri guverinoma y'u Rwanda. Human Rights Watch ivuga ko ngo guhagarika uburyo bwose bwo gushyigikira M23 cyangwa ibikorwa byose biyifasha mu buryo ubwo ari bwo bwose gukora ibikorwa byayo muri Kongo.
ikindi cyifuzo baho u Rwanda ngo ni ugukora iperereza ryihuse riboneye ryigenga kandi ritabogamye ku byaha byose bivugwa ko byakozwe n'ingabo z'u Rwanda RDF, M23 n'indi mitwe yitwaje intwaro cyane cyane mu nkambi zitwa iz'amahugurwa za Rumangabo na Canzu, no gukurikirana mu butabera ababigizemo uruhare binyuze mu manza ziboneye kandi zinyuze mu mucyo. Hari kwemerera abashinzwe gukora iperereza, harimo komisiyo y'umuryango w'abibumbye ikora iperereza ku burenganzira bwa muntu muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, ndetse n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC kugera mu duce twafashwe kugira ngo bakore iperereza. Noneho ibyifuzo cyangwa rekomandasiyo batanga ku ngabo z'u Rwanda RDF na AFC M23, icyambere ngo ni ukubahiriza uburenganzira bw'abafunzwe bose, harimo imfungwa z'intambara, abarwanyi bafashwe mpiri n'abasivili, kubemerera kuvugana n'imiryango yabo no gutangaza aho bafungiye, ndetse no kwemerera abagenzuzi bigenga gusura ahantu hose hafungirwa abantu, harimo n'izo nkambi z'amahugurwa. Hari uguhita bahagarika gushaka abana b'abahungu n'abakobwa ngo bajye mu gisirikare, no kurekura abantu bose binjijwe muri uwo mutwe batarageza ku myaka 18. Yindi rekomandasiyo baha RDF na AFC M23 ni ukurekura abasivili bafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko cyangwa nta mpamvu zemewe zishingiye ku mategeko. Rekomandasiyo noneho batanga kuri guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hari gukora iperereza ryihuse riboneye ryigenga kandi ritabogamye ku byaha byose bivugwa ko byakozwe n'ingabo n'imitwe yitwaje intwaro yose ikorera mu burasirazuba bwa Kongo, harimo no muri Rumangabo na Canzu, no gukurikirana ababigizemo uruhare mu manza ziboneye kandi zinyuze mu mucyo. Hari ugusaba ubufasha bw'umuryango w'abibumbye, umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'ibihugu by'inshuti kugira ngo hakorwe icukumbura ry'umwuga ku mva rusange zo muri Rumangabo na Canzu, no gusubiza ibisigazwa by'abapfuye mu miryango yabo. Hari ukwita ku bahoze bafungiye Rumangabo na Canzu bagarutse mu bice bigenzurwa na leta ya Kongo, baba baragarutse ku bushake cyangwa barafashwe bagahabwa ubuvuzi n'ubufasha bwo kuvura ihungabana. Ikindi no gushyiraho gahunda zo gufasha abasivili bafashwe cyangwa bashyizwe mu gisirikare ku gahato gusubira mu buzima busanzwe no kongera guhuzwa n'imiryango yabo. Hari gukorana n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC mu iperereza ryarwo ku byaha bikomeye byakozwe mu burasirazuba bwa Kongo. Hari guhagarika uburyo bwose bwo gushyigikira imitwe itwaje intwaro ikora ihohoterwa muri iyi ntambara. Inama noneho y'amahoro n'umutekano y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe EU Peace and Security Council, hari ugusaba raporo zihoraho zitangwa na komisiyo ya Afurika yunze ubumwe, itsinda ry'inzobere za ONU kuri Kongo, komisiyo yigenga ya ONU ikora iperereza ku burenganzira bwa muntu muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, ndetse na komisiyo nyafurika y'uburenganzira bwa muntu n'abaturage. Kuri komisiyo nyafurika y'uburenganzira bwa muntu n'abaturage hari ugutora icyemezo cyamagana ishimutwa ry'abantu benshi kugira ngo bajye mu gisirikare no gufungirwa ahantu hatazwi nta burenganzira bwo kuvugana n'ababo, kandi ikabyita ibikorwa binyuranyije n'ingingo ya 4, iya 5, iya 6 n'iya 7 z'amasezerano nyafurika y'uburenganzira bwa muntu n'abaturage. Kuri komite nyafurika y'impuguke ku burenganzira n'imibereho myiza by'umwana hari ugusohora itangazo ryemeza ko gushora abana bari munsi y'imyaka 18 mu gisirikare ari ihohoterwa rikomeye ry'amasezerano nyafurika y'uburenganzira bw'umwana, kandi ko ari ibintu bibujijwe burundu haba ku nzego za leta cyangwa imitwe itari iya leta. Gufungura iperereza hashingiwe ku ngingo ya 45 y'amasezerano nyafurika y'uburenganzira bw'umwana ku bijyanye no gushora abana ku gahato muri AFC M23 ndetse n'uruhare guverinoma y'u Rwanda yaba yaragize. Rekomandasiyo cyangwa ibyifuzo cyangwa ibitekerezo batanga noneho ku bihugu bifite inyungu cyangwa birebwa n'iki kibazo.
hari ugufatira ibihano abayobozi ba RDF na M23 bashinjwa uruhare mu byaha bikomeye byakorewe mu nkambi z'amahugurwa, mu nkambi za gisirikare n'ahandi hafungirwa abantu mu buryo butemewe, harimo Brigadier General Stanislas Gashugi uvugwa nk'umuyobozi w'ingabo zihariye za RDF, abayobozi n'abatoza ba M23 Leo Kanyamibwa na Berthe Masozera bavuzwe muri iyi raporo. Hari ugusuzuma byihuse gahunda z'ubufatanye bwa gisirikare n'ubufasha bwa gisirikare bihabwa u Rwanda kugira ngo harebwe niba bitagira uruhare mu byaha bikomeye by'amategeko mpuzamahanga bikorwa mu burasirazuba bwa Kongo. Hashingiwe ku itegeko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryo muri 2008 ryerekeye gukoresha abana mu gisirikare, Child Soldiers Prevention Act, Amerika ikwiye guhagarika ubufasha bwa gisirikare bubujijwe guhabwa u Rwanda. Noneho ngo ni ugushyigikira ibikorwa bya komisiyo yigenga y'iperereza yashyizweho n'inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe uburenganzira bwa muntu kugira ngo ishobore gusohoza inshingano zayo. Indi recommandation batanga kuri ibi bihugu ni ukongera inkunga ihabwa ICC mu iperereza ryayo ku byaha bikomeye mpuzamahanga byakozwe mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse no gushyigikira ubutabera bwo mu gihugu mu gukurikirana ibyaha byahise n'ibikomeje gukorwa n'impande zose ziri mu ntambara. Noneho recommandation batanga ku biro by'umushinjacyaha w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC ngo ni ugukora iperereza ku byaha bikomeye mpuzamahanga bivugwa ko byakozwe mu rwego rw'ibikorwa bya M23 byo gushaka abarwanyi ku gahato no gufungira abantu mu nkambi z'amahugurwa mu burasirazuba bwa Kongo. Noneho ngo uko iperereza ryakozwe, methodology. Raporo ishingiye ku biganiro 102 byakozwe imbonankubone cyangwa kuri telefone n'abahoze bafunzwe, ndetse n'ibindi biganiro 29 byakozwe n'abavandimwe babo, abatangabuhamya n'abakozi b'umuryango w'abibumbye. M23, inzego za gisirikare, iz'ubutasi, itangazamakuru n'abadiplomate bafite amakuru ku bikorwa byo gushaka abarwanyi ku gahato hagati ya 2004 n'Ukuboza 2025. Abashakashatsi ba Human Rights Watch bakoze ibiganiro imbonankubone n'abahoze bafunzwe mu miji ya Kampala na Mbarara muri Uganda, ndetse no muri Beni, Bunia, Kinshasa na Kisangani muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Banakoze ibiganiro kuri telefone n'abantu bari muri Bambo, Bukavu, Goma, Rucuru na Sake muri Kongo. Abashakashatsi basobanuriye buri muntu wabajijwe intego y'ikiganiro, bamumenyesha ko kugikora ari ubushake bwe kandi kamakuru atanga azagirwa ibanga. Ibiganiro byabaye mu ndimi z'Igifaransa, Igiswahili cyangwa Ilingala, kimwe rimwe na rimwe hifashishijwe abasemuzi. Abashakashatsi ba Human Rights Watch baganiriye n'abahoze bafungiye mu nkambi za Rumangabo cyangwa Canzu nyuma yo kuzitorokamo, cyangwa n'aboherejwe kurwana muri M23, ndetse n'abaje kwishyikiriza ingabo za Kongo nyuma yo koherezwa ku rugamba. Mu rwego rw'iperereza, ingabo za Kongo zemereye Human Rights Watch kuganira n'umubare w'abahoze bafunzwe bari barishyikirije ubuyobozi bwa Kongo. Ibyo biganiro byabereye ahantu habiri hatandukanye mu bwisanzure no mu ibanga, kandi buri muntu yabwiwe ko kuganira ari ubushake bwe kandi kamakuru atanga atazashyirwa ahagaragara mu buryo bumugaragaza cyangwa bugaragaza uwo ari we. Amakuru yose yatanzwe n'abantu bari barishyikirije ingabo za Kongo yagenzuwe kandi yemezwa n'andi makuru yatanzwe n'abantu babonetse binyuze mu zindi nzira. Iyi raporo kandi ishingiye ku mashusho n'amafoto 8 yemejwe kandi hamenyekanye neza aho yafatiwe, agaragaza abagabo barimo bashakishwa cyangwa bajyanwa mu makanyo muri Goma na Bukavu. Hari kandi amashusho agaragaza ibihumbi by'abarwanyi bashya bari mu nkambi zombi mu birori byo kurangiza amahugurwa. Human Rights Watch yanasesenguye amashusho yafashwe n'icyogajuru
ku bihe bitandukanye muri Rumangabo na Canzu. Yakoresheje kandi uburyo bwo gukora amashusho ya 3D reconstruction hifashishijwe photogrammetry, uburyo bwo kubaka ishusho ya 3D hifashishijwe amafoto cyangwa video nyinshi za 2D. Ibyo byafashije kugereranya umubare w'abantu bapakirwaga mu makamyo, umubare w'abari bafungiye mu byumba by'imfungwa byo muri Rumangabo. Amashusho yafashwe n'icyogajuru, amakarita n'amafoto y'izo nkambi bikaba byareretswe abahoze bahafungiye cyangwa bahaherewe amahugurwa. Abo bantu bafashije kumenya ahabereye ibikorwa bitandukanye, kwerekana ahari imva, gusobanura imikoreshereze y'inyubako zitandukanye. Keretse aho byasobanuwe ukundi, ihohoterwa ryose rivugwa muri raporo ndetse n'amakarita y'izo nkambi zombi byashingiye nibura ku buhamya cyangwa amakuru arenga 3 yaturutse ku bantu cyangwa andi masoko yigenga, amazina n'andi makuru ashobora gutuma abantu bamenyekana ntiyatanzwe kugira ngo abo bantu barindwe ingaruka cyangwa kwihorerwaho. Kwa 28 Ukwakira 2025 Human Rights Watch yasabye gusura abayobozi ba M23 muri Goma kugira ngo baganire ku makuru yibanze yari imaze gukusanya, ariko icyo cyifuzo cyaranzwe kuwa 6 Gashyantare 2026. Human Rights Watch yandikiye perezida wa M23 Bertrand Bisimwa. Kwa 23 Mutarama 2026 Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda nawe yarandikiwe. Tariki ya 17 Gashyantare 2025 Human Rights Watch ngo yandikiye Minisitiri w'Ingabo w'u Rwanda. Muri izo nyandiko yasabye inama zabaho imbonankubone cyangwa hifashishijwe ikoranabuhanga kugira ngo haganirwe ku byavuye muri raporo, ariko nta gisubizo yigeze ihabwa. Amavuno y'amavuko mu Gushyingo 2021 umutwe witwaje intwaro wa M23 ufashwe n'u Rwanda nk'uko bivugwa muri raporo wongeye gutangiza ibikorwa bya gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru nyuma y'imyaka 8 utsinzwe ku rugamba. Nk'uko babivuga muri raporo, ubwo ndavuga Human Rights Watch yatangaje ngo M23 yatangaje ko yongeye gufata intwaro kubera amatangazo ya Nairobi yo muri 2013 atari yarashyizwe mu bikorwa nk'uko byari byarasezeranyijwe. Uyu mutwe wavuze kandi ko ugamije kurinda abaturage b'abatutsi bo mu burasirazuba bwa Kongo nubwo kuva wongeye kubura amakimbirane ashingiye ku moko muri ako karere yarushijeho gukara. Kuva muri 2022 u Rwanda rwakomeje guha M23 ubufasha mu gushaka abarwanyi, ubwikorezi n'ibikorwa bya gisirikare. Human Rights Watch ikomeza ishimangira igira iti bivugwa ko ibyo byari bigamije kurinda inyungu z'u Rwanda z'umutekano n'ubukungu, cyane cyane mu guhangana na FDLR, umutwe ugizwe ahanini n'abahutu b'abanyarwanda washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Mu gusubiza ibitero bya M23, guverinoma ya Kongo yahamagariye abaturage kwifatanya mu rugamba. Ibyo byatumye havuka umutwe wa Wazalendo, abakunda igihugu muri rurimi rw'igiswahili, aho imitwe myinshi itwaje intwaro yo muri Kongo yari isanzwe ishinjwa ihohotera rishingiye ku gitsina munsi y'iryo zina, maze itangira gufatanya n'ingabo za leta mu kurwanya M23. Nyuma yaho ubuyobozi bwa Kongo bwagerageje gushyira iyo gahunda mu buryo bwemewe, bushyiraho abo bise reserve armée de défense, ndetse butangira guha intwaro inkunga n'ubufasha imitwe ya Wazalendo n'indi mitwe yitwaje intwaro harimo na FDLR. Icyakora urwego ingabo za Kongo zagenzuragaho iyo mitwe ntirwigeze rusobanuka neza muri raporo. Iyi raporo ikomeza igira iti inkunga leta yahaga iyo mitwe yitwaje intwaro harimo niyayoborwaga n'abantu bashinjwa ibyaha byabaye mu bihe byashize, yagize uruhare mu kongera ihohoterwa rishya mu guca intege gahunda z'ubutabera zari zisanzwe zoroshye. Byongeye kandi byasize urujijo hagati y'abasivili n'abarwanyi kuko intwaro n'impuzankano byatanzwe ku bwinshi kandi nta buryo buhamye bwo kugenzura, guhugura cyangwa kuyobora ababihabwaga
bwari buhari. Mu gihe ingabo z'u Rwanda na M23 zakomezaga gufata ibice byinshi no gukomeza kugenzura agace gakikije Goma mu mwaka wa 2024, abantu barenga ibihumbi 500 bahungiye mu nkambi z'impunzi zari zikikije uwo mujyi. Ibyo byatumye umubare w'abimuwe n'intambara muri Kivu y'Amajyaruguru ugera kuri miliyoni 2.4. Izo ngabo zakoresheje imbunda ziremereye mu bitero byagwaga mu duce dutuwe cyane n'abaturage, ibintu byavuzwe ko bishobora kuba byaranyuranyije n'amategeko mpuzamahanga agenga intambara. Ku rundi ruhande, ingabo za Kongo nabo bafatanyaga nabo nazo zakoze ihohoterwa cyangwa ihohotera rikomeye ririmo kwica abantu, gusambanya abagore ku gahato, gufunga abantu nta mpamvu, kubambura no kubaka amafaranga ku ngufu. Ibyo byibasiye cyane abaturage bari mu nkambi z'impunzi hafi ya Goma. Iyi raporo ikomeza igira iti imbaraga zo gushaka amasezerano y'amahoro hagati y'impande zari zihanganye zarahagaze. Mu mpera za 2024 abantu bagera kuri miliyoni 7.8 bari bamaze kuva mu byabo kubera intambara, hafi 1/2 cyabo ari abana. Mu mpera za 2024 M23 iyobowe na Bertrand Bisimwa hamwe n'ihuriro ryayo rya politike rya Alliance Fleuve Congo AFC riyobowe na Colonel Nanga Yobero ryari rimaze kwagura ububasha bwaryo muri Rucuru, Nyiragongo n'igice kinini cya Masisi. Ryagenzuraga kandi ibice bikungahaye ku mabuye y'agaciro, mu gihe hakomeje gutangwa raporo nyinshi zerekeye ihohoterwa rikomeye ry'uburenganzira bwa muntu n'iyubahirizwa ry'amategeko mpuzamahanga agenga intambara. Iyi raporo ya Human Rights Watch ikomeza igira iti kwa 23 Mutarama 2025 M23 n'ingabo z'u Rwanda zagabye igitero ku mujyi wa Sake uherereye mu burengerazuba bwa Goma. Zatsinze ingabo za Kongo zari zifashijwe na Wazalendo MONUSCO, arizo ngabo z'umuryango w'abibumbye muri Kongo SAMIDRC. Izo ni ingabo z'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo, ingabo z'u Burundi, amasosiyete yigenga ya gisirikare. Ubwo baravuga abacancuro. Nyuma y'iminsi mike M23 n'ingabo z'u Rwanda zinjiye muri Goma. Ibyo byakurikiwe n'imirwano ikaze n'iraswa ry'ibisasu byinshi byahitanye abasivile, bituma abantu ibihumbi bahungira mu birindiro bya ONU. Abarwanyi benshi ba Wazalendo, abapolisi, abakozi ba leta n'abasirikare ba Kongo ntibashoboye guhunga. Mu ntangiriro za Gashyantare 2025 M23 yakomereje ibitero muri Kivu y'Amajyepfo, maze nyuma y'iminsi mike ifata Bukavu nta mirwano ikomeye ihabereye. Iyi raporo ya Human Rights Watch ikomeza igira iti AFC M23 yagerageje gushimangira ubutegetsi bwayo muri Goma na Bukavu, yashyizeho abayobozi bashya, isimbuza abakozi ba leta n'abayobozi gakondo banze gukorana nayo. Yanashyizeho imisoro mishya harimo no ku bikorwa by'ubucuruzi n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ndetse inasahura ububiko bw'ayo mabuye. M23 kandi yirukanye ku gahato abantu ibihumbi 70 bari batuye mu nkambi z'impunzi zikikije Goma. Yategetse ko izo nkambi zisenywa kandi abaturage bazituyemo bahawe amasaha 72 gusa kuba bahavuye. Human Rights Watch ikomeza igira iti kwa 27 Kamena 2025 Kongo n'u Rwanda byashyize umukono ku masezerano y'ibanze y'amahoro. Nyuma yaho kuwa 19 Gashyantare 2025 guverinoma ya Kongo na M23 byashyizeho itangazo ry'amahame Declaration de Principe, Declaration of Principles, ryari rigamije gusenya FDLR, guhagarika ingabo z'amahanga mu gihugu, gukuraho inkunga ihabwa imitwe yitwaje intwaro itari ya leta. Icyakora imirwano yarakomeje. Ingabo z'u Rwanda na M23 zakomeje guhangana n'ingabo za Kongo, Wazalendo na FDLR muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Nyuma yo gusinya ayo masezerano, M23 yagabye ibitero bikomeye muri Bwito na Binza muri sheferi ya Bwisha, agace kari gasanzwe karimo ibikorwa bya FDLR. Human Rights Watch n'umuryango w'abibumbye bavuze ko muri Nyakanga 2025 habaye ubwicanyi bwahitanye abasivili barenga 140, cyane cyane abahutu, harimo abagore n'abana.
amasezerano ya nyuma y'amahoro yasinywe mu Kuboza 2025, ariko nyuma y'igihe gito ingabo z'u Rwanda na M23 zagabye igitero gikomeye muri Kivu y'Amajyepfo maze zifata Uvira, umujyi wa kabiri munini muri iyo ntara, kuwa 10 Ukuboza 2025. Nyuma y'igitutu gikomeye cyaturutse ku rwego mpuzamahanga, M23 yavuye muri Uvira muri Mutarama 2026. Iyi raporo ya Human Rights Watch ikomeza igira iti ifatwa ridakurikije amategeko no koherezwa ahandi bikozwe na M23. Bagira bati kuva muri 2024 M23 yakoze ibikorwa byinshi byo gushaka abarwanyi ku gahato mu basivile ndetse no mu barwanyi b'imitwe bari bahanganye nayo kugira ngo yongere umubare w'abayigize. Mu mwaka wa 2025 nyuma yo gufata ibice byinshi by'ubutaka n'imijyi ikomeye yo mu burasirazuba bwa Kongo, M23 yarushijeho gukaza ibyo bikorwa, itegura gahunda nini zo gushaka abarwanyi mu duce yagenzuraga. Abasirikari ba Kongo, abarwanyi ba Wazalendo, abapolisi ndetse n'abasivili ibihumbi n'ibihumbi binjijwe muri M23 rimwe na rimwe ku bushake ariko kenshi ku gahato. Ibikorwa byo gufata abantu benshi cyarimwe byatangiye ako kanya nyuma y'ifatwa rya Goma. Nubwo M23 ariyo yakoze ifatwa ry'abantu benshi, abantu bamwe bajyanwe mu gisirikare bavuga ko babonye abasirikare b'u Rwanda bagira uruhare muri ibyo bikorwa muri Goma na Bukavu. Bakaba ngo barabamenyaga bitewe n'impuzankano bari bambaye, ibikoresho bya gisirikare bakoreshaga, imvugo yabo, kuba bataravugaga igifaransa cyangwa igiswahili. Umwe mu basivili wajyanwe icanzu muri Gashyantare 2025 yagize ati abantu bamfashe bari abanyarwanda, bari bambaye ingofero n'impuzankano by'ingabo z'u Rwanda, bavugaga ikinyarwanda cyo mu Rwanda. Kuwa 30 Mutarama 2025 nibura amakamyo 11 yuzuye abarwanyi bafashwe miri cyangwa bari barishyikirijwe ubuyobozi bwa M23 hamwe n'abasivile yavanye abantu kuri stade Unité, ni stade y'ubumwe Igoma, ajya mu majyaruguru, bikekwa ko yerekezaga i Rumangabo. Human Rights Watch yemeje aho amafoto 4 na video 3 byafatiwe. Ibyo bikoresho yari yabiherewe n'abanyamakuru kandi byafashwe kuwa 30 Mutarama 2025. Byerekana ayo makamyo atwaye amagana y'abagabo bambaye imyenda isanzwe ava kuri stade d'Unité. Muri ayo mashusho hari abagabo bambaye ibikoresho bya gisirikare bisa n'iby'ingabo z'u Rwanda ngo bagaragaraga nk'abarinze ayo makamyo, hamwe n'abandi bambaye impuzankano zisanzwe zikoreshwa n'abarwanyi ba M23. Bakomeza bagira bati nyuma yo gukoresha uburyo bwa photogrammetry n'ikoranabuhanga rya 3D modeling kugira ngo bagenzure ingano n'ubushobozi bw'ayo makamyo, Human Rights Watch yagereranije ko abantu bagera ku 700 bari muri ayo makamyo 11 yagaragaraga muri ayo mashusho. Iyi raporo ivuga ko ibyo byari bimwe mu bikorwa bya mbere byagutse byo gukusanya abantu benshi no kubohereza mu nkambi za Rumangabo na Canzu nyuma y'ifatwa rya Goma na M23. Tujye noneho ku bijyanye n'iyi raporo aho bavuga ngo kugufata no gukusanya abantu ku ngufu byakozwe na M23 n'ingabo z'u Rwanda. Aha Human Rights Watch itangira igira iti mu rwego rwo kongera umubare w'abarwanyi bayo M23 hamwe n'ingabo z'u Rwanda, nk'uko iyi raporo ibivuga, bafunze ibihumbi by'abasivile, abapolisi, abakozi ba leta, abasirikare ba FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo mu mwaka w'2025 wose. Human Rights Watch yakusanyije amakuru ku ifatwa ry'abantu, ishimutwa ryabo, kubahatira kwitaba inzego za M23 binyuze ku bayobozi b'inzego zibanze, ndetse n'ibikorwa byo gukusanya abantu benshi cyarimwe muri Goma, Sake, Minova, Bukavu, Rucuru, Nyiragongo, Masisi n'utundi duce tuhakikije. Abarwanyi ba M23 bashyiraga ibico cyangwa bariyeri ku mihanda
bagafatira abantu mu bitaro, mu nsengero no ku mashuri, cyangwa bakabahamagaza bababeshya cyangwa babakangisha, nyuma bakabajyana mu makamyo berekeza mu nkambi ebyiri zavuzwe muri raporo. Ku bijyanye n'ibikorwa ngo byatangiye nyuma y'igarurirwa rya Goma na Bukavu, iyi raporo ya Human Rights Watch ikomeza igira iti mu byumweru bya mbere nyuma yo gufata Goma, Bukavu n'inkengero zaho hagati ya Mutarama na Gashyantare 2025, abayobozi ba M23 bakoze inama nyinshi ndetse n'ibikorwa byo kujya ku ngo z'abaturage babashishikariza gushyigikira ibikorwa byayo.